Shosho guys, welcome back to Speaker Now. I'm Silo Poetela DJ. So today we are back with another album review. So siphethe album ngamaskandi engaconsi phansi. Album yokuqala enkulu ephumile kulonyaka because le album bekumele iphume ngoDecember but iphume ngomhla ka-13 February. I-album kanti encane ibizwa ngokuthi ke iphumuze. So ihlosa siyasathi ukususa umsindo abantu abaningi bacabanga into eningi but into encane siyamazi ngehloko uhlezi nje edlalela ngamagama. Khona i-album yakhe ethi Alingeni, enye inkomo eboyeni noma inkomo enoboya something like it but uhlezi enehloko nje ekhulumisa but album yakhe ngizwile inama features afana nabantu abanomzukulu umfokamsezana kube khona nengoma enengwane zoma khona ubaba lo Freddy Gwala nayo omunye okhona lapha nengoma okhuphuke kakhulu ngithandile lo ngoma no Freddy Gwala ithe ukuhluka nje kancane kulezi zinto edengilindele ukuthi encane sithi ngaqala kuba umlandeli wakhe nami kule album ekhiphe ngo2019. I think yona album yamthatha yamfaka ebantwini because uyade enane khona ingoma lapha na yade ibhalela umjikijelo because bade under umjikijelo so lo ngoma ke le induze echala I think yona ngoma eyangizondeza kena ke mina so i-album iphumile ke inamaviki njengoba ngishilo iphuma umhla 13 so I think izohlanisa iviki lesibili and I think iyaperforma kakhulu because ikhona ingoma ethanda kuba umuntu abanonyeni kakhulu abantu abaningi bayidlala emotweni idlala even nama screams idlala yonke indawo nje leyo ngoma ethi ukhetheni mina I think lo ngoma yona izoba hit song le album imnandi kakhulu indlela nje ehlanganiswe ngayo and ingoma ikhuluma ngomjolo sazi abantu abaningi abantu abakhesha especially abasanda ukuthola uthando basemjolweni emisha I think yona le ngoma bayidlala kakhulu even bano 3 months but bethu ukhetheni mina lapha I think lo ngoma mhlambe into encane benzele abantu yabo laba asibe nobudlelwano uthe uba nesikhathi eside la abantu abashada I think nje ingoma yasemshadweni lana but ke bakhona sebephaphelala abanemjolo 5 weeks ke but asikho lapho ngesibajaji enye ingoma emnandi le ngizwile ikhona futhi enye ingoma emnandi kakhulu ena nomjida lo ushiye ngwasehlala Nkosi ke lo mjida ke uyi-cheat code moka featurisha yena ingoma yakho iba hit song so nayo leyo ngoma le enoshenge ngizwile ngithande kakhulu and indlela nje ushenge akahlezi angazi unique nje wenza into yakhe yedwa but ingoma leyo kusike ikhala ngomuntu useno hayi ngoba wahamba wangishiya sebefike bagila phambili lapho so leyo ngoma nje ngithema ngizwe ya personal because ngempela bafike bechuthe phambili makwashiya umuntu uthi uyazama phambili sibezikhalele phambili nami nje yabo ngomunye umuntu walahlelwa isithando sami lapha ne-school ngathi ngiyazama ngaphambili hayi zilowe ekhale njalo nje sakhala namanje so I think lo ngoma le ngiyarelate nayo I think ipersonal ngithema ngizwe ngasho ukuthi okay hale I think iyangithinta ikhona enye ingoma i-family and enemy lo ngoma ijule kakhulu ke lapha ithi akekho umuntu wengozi njengesitha eseduze nawe like isithi semndenini lapha so nje umuntu oseduze nawe semndenini bese phinde bayisithi usuwengozi kakhulu more than izitha zakho I think leyo ngoma nje le abantu abaningi bazorelisa yona because ama families amaningi awiswa yibona abantu abawuzalo baxabana bodwa izinto siphambana lapha emsamo so leyo ngoma nje i-deep kakhulu abantu abaningi ke bazoyilalela mhlambe bazorelate yona inetoreni bese kuba khona ingoma le nomzulu engithande kakhulu even isound yayo le nomzulu isound like ngathi ingoma amzukula isound ezingoma kaMenzi so I think ama instrument nebeat like indlela enziwe ngayo but ngithande kakhulu indlela nje abayibhale ngayo even rhythm yayo indlela ehamba ngayo lo ngoma so nayo futhi lo ngoma nayo le ikhuluma ngomjolo ke and umzukulu samazi ku expect wona isikhathi umjolo kuhlezi enama advices so umzukulu lapha uthi mawuthi umuntu wakho mhlambe unama side chick yekela lokufonela ama side chick ukhuluma namantombazane ke la uthi yekela lokufonela ama side chick wathi wayeke umuntu wakho khuluma nalibhubesi lakho lohlala endlini ungaloku ufonela abantu because uyena obafonelayo so leyo ngoma le hayi I think abantu abawosisi kumele beyithathe beyilalisise beyifaka ku repeat bezwisise kahle lo message because bona bavamisa ukuthatha amafoni abantu behluphe befonela abanye benawo amafoni abo ke but asasoye kwenze njani ke but lo ngoma nje ngithandile nayo imnandi kakhulu ngithanda nanoshunwayo khona enye ingoma ke inoshuni abaningi bathi ushuni wamenzi nami ngithemba ngizwe khona into efana namenzi mhlawumbe umuntu oproduceile no mhlawumbe umuntu wadishaya iginga lapha yonke lento lo mhlawumbe umuntu oyedwa lapha so lo ngoma liske engalobolile leyo so abantu abaningi bathi no style samenzi so ithe kuba unique nje ingoma zantencane lesi sizaziyo but lo ngoma imnandi kakhulu ke andine message ebaleke kakhulu especially kule economy kaRamaphosa njengoba nje imisebenzi ingekho nemali amalobole engasahlangani kahle so udale lapha uthi no hayi ngithatheni ningise kuye umjida wami because seningibona ukuthi uyangithanda just ethi imali elobola kanayo so umkoleteleni I ngithema ngizwa nami ngathi le ngizoyisendela udali nami because nami ngiyafisa bokumlobola manje amasenda wahlangana so I think le udali kumele efeyidlalela abazali bakhe la ngoma lana I think ine message and amajida amaningi ayazovumelana nawo ukuthi incane lapha nayo no
uyakhuluma yabo le ikhulumela amajida wonke laphana because isimo somnotho sibe ilobolo labiza so abasinike abantu sithi ukuhlala nabo then mase si right ke phela so bese sivile phela kunganiwa noma engayiliphi iphara bokunika umuntu othembisayo bonje umuntu ofana nami bo ngeza umzekelo la umuntu ofana nami umuntu othembisayo so lo ngoma leyo ngithe mangizwe ngathi ayiniwayo imnandi kakhulu and ikhona inkabami laphana yaseKapa ehla ekhaya elisha laphana umfoka jikjela laphana uyena umuntu ongiplakile le album ithe mayiphuma ngisendele ilink because uzweqala kunami so manje mina hayi ngizwe ngilalele ngizwe kahle so I think I know awushayile la unto encane ialbum ibalance kakhulu inazo nje ingoma ezimnandi khona le ngoma eningane zomana imnandi kakhulu nje so ialbum ngizwile hlangene I think suqale kahle unyaka kaMaskandi because kuseziphasi ke-album amaningi mhlawumbe azophuma makuza yiphasika laphana so I think izona ngoma engadombula because angifuna ukukhuluma ngazo zonke because i-album iseyintsha but ngizwile nje i-production yakhona ihlangene so I think ukuthi encane ngingamrate lapha ngineze mhlawumbe noma u8 out of 10 uzo-speaker nawe so siyithande nje kakhulu ihlangene i-album and I'm happy ukuthi akarashanga ukuthi mhlawumbe zama keep album ngoDecember laphana because ngoDecember into eyenzakala sokuphuma ama-album amaningi isikhathi esisodwa namanye ama-album Sina sesiwamisa ke siqala ukulalela sisolele ngonyaka olandelayo because kusokuphithize ngoDecember kuphuma ama-album almost every week sometimes kuphuma ama-album awu4 ngosuku olulodwa so yena uvela wayikhipha nje kahle eqaleni konyaka wayikhipha yedwa even ne-marketing yakhe yabona ukuthi no uyayenza ngeke ngambona enza ama-interview ubekade eneshow ngeleli viki endlule so nje I think uyiphusha kahle so hayi asemvume umfoka amancinza laphana I think ukhuphuke kakhulu laphana so hayi uliklithi ngayo ushayile samvuma so speaker nawe thina sinamona so sekhona ku-Twitter abafuna ukusilandela lapha ethi speaker nawe naku-Facebook siyatholakala si speaker nawe and sikhona na ku-TikTok kulabo abathanda izinto si speaker nawe